País na ron mundo ta confia hopi pating bom rating din ng kredito. Turaya agency ng kuta encargada na duna rating manera Standard & Poor's, Moody's e Fitch ta publicar na investigasyon ng instância ng financeiro kuta duna kredito na país na kita oferecer melhor taxa de interesse si país tem bom rating. Mientras que isso não kuta mal rating, tem asa dificuldade para préstamo. News Americas de New York saca tem fim de semana relato kuta ilustra país na den Caribe kuta tem melhor rating e Aruba, as Corbon. E isla ng Caimán Británico dapat natin mejor rating de Inter-Caribe con un score di 85 y haya un rating di AA3 cerca Fitch, lo que ta hacia una economía stabil. Na di dos lugar adrenta otro isla británico kuta Bermuda, na score overall 80 con un rating di A+ cerca Standard & Poor's y un A1 cerca Moody's, lo que taduna e isla una economía hopi stabil. Na di tres lugar ta Aruba, aunque no es alto que isla ng Caimán y Bermuda, toch Aruba como territorio holandés a ser considerada de una economía stabil con un score di 60 y un rating di BBB+ for the Standard & Poor's. Ta sigui Montserrat na di 4 lugar con score di 55 e un rating di BBB-. Suriname adrenta na quinto lugar como el país más stabil con score di 40. República Dominicana na di 6 lugar con score di 36. Jamaica ta di 7 lugar con 26, seguì pa Belize con 20 puntos, Cuba na di 9 lugar con 5, pero con una economía con Moody's a cualificar como positivo, siendo que Ture otro nan ta aparece como stabil. Para Notícia de Noche, Emily Hudson. A maioria de outros países da região, maneira Trinidad e Tobago, Barbados, Bahamas e Porto Rico, acabam de categoria de nação que tem crescimento negativo.